Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Lyngz. Haka jinyalang balalong hanong stone, balapenlong daka parti VPP, pok shit upadba, batut upadba haga nega jinyalang, ba ajing keren Bah Ardent. Te haga nega video, pin yo ya ka jingkren jung Bah Ardent, halor ka ketin ka telik, ka badeban keren hapo assembly. Te perlok, sungap ya ka jing Batai an jung Bah Ardent, halor ka ketin ka telik, ka badeban keren hapo assembly. The business of the assembly shall be transacted in English. Daiban penyat yang kedorma dan ketin perang. Kramang dan ketin Hindi. Okey, pait peit jong. Nyelakran katkum kaan. Bal syushu kariti sinsyar ke constitution jong dari India ngap ke Batai Kumno hangwedai bagatin ke telit ko kipat babe namar maniru nyem kwa ni kipat ba batin cubut marla yang ni bangin suak nong yalan krem tip ya kaan kai ke bangile kadai bet katkum kaan ka artikel ka balai spa sabusan ka kren syah ni ka Batai syah ni sapang kiktin kibaki jylla hagari India kila ban kren kani ka Batai sapang kata ka official language or languages of the state ka ktin ka bangila ban pyndonkam hadi jakoit juga Sorkar ka bani kata ka official language kaum Kumno. Subject to the provisions of Article 346 and 347, the legislature of a state may by law adopt any one or more of the languages in use in the state or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of the state, provided that until the legislature of the state otherwise provides by law, the English language shall continue to be used for those official purposes within the state. Kani ka krensyai bagi Sorkar jylla kila ban kentuk ya kan no kan no ketin ka bagi kwa ban pyndonkam. Ayah kani ka jingyang ramba ajong ki emily to the voice of the people party. Layar ro Nagi babon ki priu, tam kiwei pat ki jat benriu, nagi kiwei ki jylla. Ki bala mencur, ya kani ka jingle ka jui. Hendrai snow tamula, snow samut po ki pat pa. Bagi ba ki emily ki bajuan show pat pa, ban pinito bagi day ni ki seng trairi, ki seng riewbam. Ayu kiong ayu. Salai ada keren dah ketin Hindi. Odan lagi Batai. Ogaan kesya. Ni kinangelam juga voice of the people party. Ngimdei kibri kibam tipan. Ngidei kibri kibetip tangan. Ya kan?